Willakuykuna qhesqasiminchis wawqipanaykuna alillanchi maynallañ kakushankichis qhawarisunchis kayta imamantan rimarin kay droga vendeqkuna, droga llank'aqkuna, droga rabaqkuna hap'ichikunku maypi kay alto Guallaga nisqapi chikallanpi qhawarisunchis imantataq rimarisunchis imaynatan kayta hap'iranku chayta. La selva volvió a hablar, pero esta vez no con silencio cómplice, sino con explosiones de justicia. La llegada sorpresiva de los agentes antidrogas hizo que los traficantes de drogas abandonaran a toda prisa un laboratorio rústico donde venían procesando alcaloide de cocaína. Kay alto Guallaga nisqapin kunan p'unchawkunap nishutapuni sinchikuna qaynanpa p'unchaykunamanta pacha puricharanku qatikacharasharanku qhipanpiña puricharanku kay droga vendeqkunata hinaspa mana taricharankuchu ichaqa kunan p'unchay qhawarisqanchisma hina maypi kay Perú suyunchis alto Guallaga nisqapi pista clandestina nisqata tarirunku imataq chayri pista clandestina nisqaqa kay avionkunaq tiyananpaqya manapipas rikusqa ichaqa kay sinchikuna rikurunku hinaspa tariramusqaku tariruspata kunan paykuna ñatawnirankuña yachanaykichispa mana kay alto Guallaga nisqallapichu kayqa pasa aswanpas lliw llaqtakunapi lliw huch'isuyukunapi wamarikunapi Perú suyuntinpi kanmi aska pista clandestina nisqakuna ichaqa manaya tarikunchu manataq tarikunchu chayqa manaya nuqanchispis willamunchirachu tarikusqanman hinaya willakamun tarikusqanman hina nuqanchispas rimanchis ichaqa wawqipanaykuna qankuna imanaypaqchismi allinchu manachu chay pista clandestina nisqakuna mana allinchaqa qillqarikamuy allinchaqa qillqarikamunayta chaymi willakuykunakunan p'unchay wawqiypanay nuqawanqa tupananchiskama.